Započinjemo novu sekciju, a to je transform. Sada ćemo naučiti kako možemo na neki način da promenimo, tačnije da transformišemo fotografiju. Za početak promenit ćemo i dimenzije. I dimenzije spadaju u neku vrstu transforma zato što se menja izgled naše slike. Hajmo sada da promenimo dimenzije ovoj ovdje fotografiji. Otići ćemo gore, izabrat ćemo image i ovdje ćemo izabrati image size. Nakon toga stavit ćemo oko prozor sa desne strane. Ovdje će nam pisati veličina fajla 38,6 MB, pisat će nam dimenzije, vidimo širinu, visinu u pikselima. Naravno rezolucija 72 piksela po inču. Što se tiče ovog donjeg dela neka ostane automatic, ovo nećemo sada pipati. Hajmo da vidimo šta je ovo width i height i šta je ovaj ovdje link. Pa ako želim da promenim veličinu mog fajla, ovdje ću uneti na primjer 3500 i vidite kako mi se proporcionalno menja i visina. Što će reći da program zna koliki je aspect ratio ove fotografije i pomoću njega će izračunati veličinu ovih piksela, to jest koliko piksela ide u širinu, koliko u visinu. Kada želimo da povećamo, može doći do zamućenja fotografije zato što sam Photoshop mora da nadogradi tu količinu piksela, dok kada želimo da smanjimo, može doći suprotno, tako da on može mnogo lakše smanjiti dimenzije fotografija nego ih povećati. Što se tiče same oštrine fotografije, isto važi i za nju. Pa hajmo da pritisnemo Enter i da vidimo šta se dogodilo. Evo ga. Vidimo da se naša fotografija povećala. Prečica za samu veličinu fotografije jeste Ctrl Alt I. Ovdje će nam otvoriti dimenziju fotografije. Vidimo da je sada 3500 puta 5250. Ok, neka ostane ovako. To je prvi transform koji mi već znamo, tako da možemo nastaviti dalje. Otići ćemo na isti panel i sada ćemo izabrati ovaj ovdje deo Image Rotation. Vidjet ćemo da imamo nekoliko opcija. Prvo me zanimaju ove Flip Canvas Horizontal i Flip Canvas Vertical. Hajmo da kliknemo na Horizontal. I vidimo šta se dogodilo. Ok, hajmo Ctrl Z da vratimo kakva je bila fotografija. Što će reći da rotira fotografiju horizontalno. Hajmo da vidimo šta će biti ako idemo na vertikalno. Naravno, rotirat će vertikalno. Vidite da dimenzije ostaju iste, sve ostaje isto, samo nam on rotira fotografiju. Sada ćemo razumjeti šta je ovo 180 stepeni, 90 clockwise i 90 counter clockwise. Hajmo da kliknemo na 180 stepeni. Vidimo da je on zarotirao bukvalno vertikalno fotografiju, što je normalno za 180 stepeni. Idemo Ctrl Z da vratimo kako je bilo. Dosta je zanimljiviji ovo 90 clockwise i 90 stepeni counter clockwise. Ako izaberemo ovu prvu, to će značiti da rotira 90 stepeni u smeru kazaljke na satu. Kada kliknemo, vidimo šta se dogodilo. Hajmo da imamo dimenzije. Vidite sad kako se zamenilo. Sada je širina postala kao visina, a visina je postala kao širina. Ok, idemo Ctrl Z da vratimo. I preostaje nam još jedna. Ovo je kontra, znači suprotno od smera kazaljke na satu. Dobro. Vratit ćemo još jedno. Ovo su neke tri osnovne rotacije koje imamo unutar Photoshopa. Idemo da se vratimo još jednom u ovaj tab i da vidimo šta je ovo arbitrary. Ovo je znači proizvoljno. Hajmo da kliknemo i mi ovdje sad unosimo ugao pod kojim želimo da se rotira. Tačnije, ovdje unosimo koliko želimo stepeni da bude. Hajmo da unesemo 20 u smeru kazaljke na satu. Kliknemo na OK i ja vidimo šta se dogodilo. Šta je uradio? On je uzeo moje ivice, rotirao ih je za 20 stepeni i namestio ih za belu pozadinu, zato što je meni background bele boje. Ok, to razumemo. Ako idemo na dimenzije fotografije, vidjet ćemo da su se one promenile. Znači, Photoshop kada želi da odradi neku akciju, kao što su ove rotacije, u slučaju da mi ne određujemo, to jest da mi proizvoljno ne menjamo rotaciju, već da sam Photoshop to uradi, on će dozvoliti sebi da može da promeni visinu i širinu naše slike. To ću uraditi zbog toga da bi naša fotografija ostala originalna i da ne bi izgubila na svojim pikselima. Ok. Vratit ćemo sliku kako je bila. Idemo dalje. Hajmo da otvorimo neku drugu fotografiju. Naprimjer, evo ovaj ovdje. Basketball player. I sada ne idemo na sliku, već idemo na edit. Hajmo da izaberemo sada ovu ovdje opciju transform. Međutim, da bismo radili sa transformom, bit će nam potrebno da otključamo background. Zbog čega je to tako? Pa kada je background zaključan, učit ćemo zašto je lokovanje kada je u pitanju katanac, zašto ne može transform. Otključat ćemo, hajmo sada edit, transform i vidimo šta nam nudi. Znači imamo scale, rotate, skew, distort,
perspective i warp. Dobro, ovo dole je poznato je rotate i flip. To smo već malo previdjeli. Sada ćemo vidjeti ovih ovdje 6 šta radi. Za početak imamo ovaj scale. Kliknemo na scale i ovo je nama dobro poznato. Priđemo znači nekoj od ovih ovdje tačaka koje vidimo, kliknemo, vučemo, to se sećamo da smo radili, znači povećavali smo našu fotografiju i smanjivali, jel tako? Ja je mogu ostaviti ovako, pritisnuti enter i ona će ostati sad ovdje, jel tako? Znači scale nam znači da mi na neki način pomeramo našu fotografiju, baš kao po nekoj skali što sama riječ kaže. Ta skala se odnosi na njenu proporciju. Kao što ste vidjeli, kako pomeramo na gore ili na dole, povećava se i širina i visina, baš proporcionalno. Idemo dalje. Edit, transform. Hajmo da imamo ovo again, ako kliknemo, to će značiti da još jednom uradi istu radnju koju smo mi uradili. Ctrl+Z da vratimo. Idemo opet transform, hajmo sad izaberemo ovo rotate. Zaista prosta stvar, vidite kako prilazim kursorom miša da se menja naš kursor, tako da ako kliknem, vučem levo desno, rotira našu fotografiju. Znači određen broj stepeni uvijek nam piše za koliko rotira, kao što to možemo vidjeti i u gornjem uglu, evo vidite ovdje, znači ovdje nam piše broj stepeni za koliko se slika rotirala. Možemo i mi uneti, na primjer 160 stepeni, enter, i ostaće 160 stepeni. To je rotacija. Hajmo da vratimo fotografiju, idemo opet na edit, transform. Dolazimo do dela koji se zove skew. Skew i ovaj distort su veoma slični, hajmo da imamo u čemu je razlika. Izabrat ćemo za početak skew. Kada kliknemo, prići ćemo nekom od ovih uglova gore, znači gornji, na primjer, levi ugao, kliknemo i vučemo. I vidite sad ovo, kada vučem na dole, vidite kako se slika na neki način iskosi. Kao što sama skew kaže, znači nešto da se iskrivi ili iskosi. Vidite na što sad izgleda, kad idemo na gore, kakav je efekt. Kada vučemo u levo, desno, ok, znači ovo je skew. Ctrl+Z, hajmo da imamo koje razlike između njega i distorta. Znači hajmo sad izaberemo distort. Isto funkcionišu, samo što mi distort dozvoljava da ja proizvoljno vučem fotografiju kako želim da se vidi, to jest kako želim da je transformišem. Ok, skew ima neku svoju putanju po x i po y osi, dok ovaj distort možemo da vučemo kuda god želimo. Među ovih 5 nam ostaje još ovaj perspektiv. Šta je perspektiv? Pa samo reč kaže znači perspektiva. Kada smanjujemo gornji levi ugao, smanjuje se i gornji desni, znači dobija se neka perspektiva ove ovdje fotografije. U slučaju priđem na sredinu i da vučem, vidite šta sve može da se napravi sa ovom fotografijom. Dobro, to je to što se tiče transforma. Vidimo kako je lepo ovdje podeljeno, znači imamo ih 5, ja sam rekao da imamo 6. Ali mislim da je najbolje da ostavimo warp za sljedeći čas, zato što je warp malo naprednija opcija u odnosu na ovih 5 koje smo imali. Ok, hajmo da odemo na Athletic, da izaberemo ovu fotografiju. I šta želim da uradim? Želim da smanjim ovu fotografiju, znači ključam background, idem na edit, transform i uzet ću scale, jel tako? Smanjit ćemo. Ono što nisam pokazao jeste ako želite samo odozdo da smanjite fotografiju, pritisnete shift i vučete na gore. I ja vidite šta možete da uradite. Znači, bukvalno pregazimo ovakav transform koji nam nudi Photoshop. Ovo je u novim verzijama da znate. Pre nije bilo tako. Pre trebalo se pritisne shift da bi se dobio ovakav efekt. Ako slučajno koristite starije verzije Photoshopa, morate držati shift da biste ovako dobili proporcionalno smanjenje. Ako imate nove verzije, ne treba vam shift. Ako sada pritisnemo shift, dobit ćemo kontra kao u starijim verzijama bez shifta. Dobro. Na ovaj način još jednom prikazujemo kako možemo da transformišemo neku fotografiju. Enter. E sada, da ne bi uvijek išli na edit transform, prečica za sve to jeste Ctrl+T. Sada imamo ovdje znači scale, imamo rotaciju, ok. Pritisnemo Ctrl, priđemo ovom ovdje kvadratiću i dobijamo distort, znači skew i distort. Je li to ok? Dobro, jedino zašto moramo da odemo gore jeste perspektiv, zato što perspektiva malo drugačije gleda na ovu našu fotografiju. Ok, enter. I hajmo na kraju ovog časa da dodamo jedan logo. Evo ga playground kao neki košarkaški teren. I sad idemo na file,
nama dobro poznato Place Embedded. Izabrat ću logo, ali ovaj put vidite ekstenziju .ai, Adobe Illustrator, što će reći da je ovaj fajl napravljen u Illustratoru i da je u pitanju vektor. Hajmo da ga otvorimo. Place, vidimo što nam piše. Open as Smart Object, da otvorimo kao smart objekat, ok. Da li želimo da izaberemo kao page stranu, to jest sliku ili 3D. Ako izaberemo kao sliku ili kao 3D, trenutno nam ovdje neće biti prikazano i nećemo moći da je otvorimo, već ćemo morati da je otvorimo kao page, kao stranu. Zašto je to tako? Prvo zato što je pretvaramo u smart objekat, drugo zato što je uvozimo iz Illustratora, a nismo je konvertovali u fajl za Photoshop. Inače, ova ekstenzija mora trenutno da se otvori kao strana. Idemo na OK. Što nama naravno ništa ne menja, već će dobiti istu veličinu, bukvalno istu veličinu naš layer kao što je naš background, samo će ovaj logo dobiti dimenzije koje smo mu mi postavili unutar Illustratora. Pritisnemo Enter i evo ga logo. Ja želim sada da ovaj logo stavim da bude unutar ovog ovdje, na primjer, žutog kruga, da se tu nalazi. Pa hajmo da ga prevučemo gore. Šta trebamo da uradimo? CTRL-T da smanjimo, jel tako? Vučemo ovako na dole, stavimo ovako ovdje na sredinu i pritisnemo Enter. Na taj način smo mi zalepili ovdje logo, jel tako? Ok, ovo je odlično. Hajmo da dodamo još jedan logo. Isto je file Place Embedded, logo, Place, to jest ok. Sad ćemo malo povećati. Dobro, i šta želim da uradim? Ja bih volio sad na neki način da iskosim malo ovaj moj logo. Idem na Enter, znači opet mi je otvorio kao Smart Object, idemo sad na Edit, Transform i vidimo problem. Ne dozvoljava nam perspektivu i ne dozvoljava nam distort. Zašto? Zato što je u pitanju Smart Object. Da bismo rešili ovaj problem, moramo Smart Object da pretvorimo u layer. Po prvi put sada učimo kako se Smart Object pretvara u layer. Ništa komplikovano, priđemo ovom ovdje logu, pritisnemo desni klik i treba će nam opcija Rasterize Layer. Kliknemo na to i evo ga. On je sada iz Smart Objecta pretvorio u običan layer. Hajmo sad na Edit, Transform, hajmo izaberemo Distort i sada priđemo ovdje. Znači malo ćemo da smanjimo. Hajmo da probamo nešto da napravimo, nije ni bitno zaista. Enter, idemo sad na Edit, Transform, hajmo perspektiv malo, da vidimo šta će on da uradi. Enter, ok. Vidite šta sve možemo da radimo pomoću ovih transform opcija. Naravno, ja nisam želeo nikakvu vežbu sada da trenutno radim, ovo je zaista isuviše sve prosto, da bismo mi sad pravili neku posebnu vežbu za ovo. Konstantno se koristi unutar Photoshopa, znači CTRL-T je prečica i služi za povećavanje ili smanjivanje fotografije i tako dalje. Dobro, da ne dužimo previše u ovom času jer su ovo stvari koje se non stop koristi i vrlo brzo ćemo ih razumeti. Idemo u sljedeću lekciju da vidimo šta je to warp, ovo što nam je ostalo. Vidimo se u sljedećoj lekciji.